teška utakmica, težak poraz. Jednostavno nismo mogli ubaciti koš sa vanjskih pozicija, bili su nam stali smo unutra, mislim, imali smo ne znam ja koji postotak šuta za 3 poena, ali 2.25, mislim da od tih 25 da je sigurno 20 bilo totalno otvorenih i bilo je još što ih nismo uzeli iz nekog straha. I tu vidim najveći razlog u porazu. Mislim da smo obrambeno čak dosta dobro, uz neko što smo uspjeli spremiti ovih par dana, da smo čak dosta dobro i reagirali. Nismo primili puno poena, ali napadački nismo mogli ništa. Ključni trenutak je bilo to što onih 34-22 plus 12 početkom treće četvrtine je prebrzo. Pa sigurno kad vodiš 12 razlike u trećoj četvrtini i izgubiš to u 3-4 minuta, sigurno da je to onda ključ. Ali šta sad uopće? Pa ne znam, treba. Gledali smo na ovu utakmicu da ćemo je sigurno pobijediti i da imamo još jednu turnizemsku, pa onda se sigurno lakše disalo. Ovako je još teže nego što je bilo prije ovoga. Imamo za 3 dana novu utakmicu, treba skupiti glave i tu utakmicu jednostavno pobijediti, onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Koliko tebi možda ekstra teže? Pristao si se vratiti i sad se dogodilo? Pa mislim, nije to bilo uopće pitanje da li ću se vratiti ili neću, ili ću pristati. Jednostavno, svaka utakmica koja se izgubi je jednako teška i naravno da je žao što smo izgubili, ali ako me pitate da li mi je žao što sam se vratio, to mi nije niti najmanje žao, neće ikad biti. Hvala.